Gari ya Moshi yataye umuhanda hafi y'umurwa mukuru wa Maroc Rabat kuri wa kabiri yica abantu batandatu ikomeretsa abarenga 70. Muri Nigeria abarwanyi bakisilamu bishe umukozi wo muvuzi wa kabiri yari yagizwe ingwate kuva mu kwezi kwa gatatu. Komisiyo igizwe n'abantu 11 muri Gambia yatangiye imirimo yayo ejo kuwa mbere. Ishinzwe gushyira habona ubwicanyi, irigiswa ry'abantu, yitwa rubozo, ifatwa ku ngufu n'ibindi byaha by'urugomo. Ibyamamare Kanye West na Kim Kardashian basuye perezida wa Uganda Yoweri Museveni baha uwo muyobozi ufite imyaka 74 y'amavuko inkweto zo mu bwoko bwa pantufure. Umunyabugeni Tina Benaura muri Kenya ashushanya ku bitambaro hakoresheje irangi ku buryo abafite ubumuga bwo kutabona babikoraho bakamenya icyo yashushanyije.